Razgovaramo o tome zašto si išla u Ukrajinu. Da, pitao sam me da sam morala ići, za me neko slava, nisam morala ići zato što sam slobodna novinarka već nekoliko godina, tako da se radilo isključivo samo o mojoj želji i moj urednik je bio čvrsto protiv da ja idem i na sve načine me pokušavao razuvjeriti. O kojem govorimo? O Lupiga? Da, tako. Mislim da njih najčešće pišem. Tako da, kontinuirano već nekoliko godina i smatrao je da nosim glavu u torbi, ali ne znam, ljudi pitaju zašto. Sad, odgovor je zapravo jako jednostavan, nema tu sad nekih velikih dubina. Ja sam smatrala da je to moja dužnost i osjećala sam da trebam ići tamo i da želim biti među tim ljudima koji su tamo. Dakle, ja nisam politički novinar, mene nije zanimala neka politička situacija, niti brojke koliko je sad umrlih, to postoje jače medijske kuće poput, ne znam, Guardiana, BBC-a sigurno koji će prenijeti takve stvari. Mene su zanimale ljudske priče, po to sam išla i nekako mislim da ova ratna situacija je svima nekako probudila ratne traume i da su svi možda počeli opet razmišljati o nečemu o čemu nisu dugo, tako sam ja isto i jednostavno nije baš to preko noći došlo. Ja sam mjesec dana vijećala oko toga trebamo li ići ili ne i prvo sam ignorirala tu želju, ali sam shvatila da nema smisla jer mogu, imala sam mogućnost da odem. Išla sam uz pomoć ljudi koji su donirali jer taj cijeli put je bio izvediv da mi ljudi nisu donirali i na tome sam jako zahvalna. Dobro. I kako si to izvela? Kako si uspjela otići tamo? Ti, išao i Hrvoje Ivančić isto, jel? To je bila ta ekipa, jel? Tako da, mislim, nismo zapravo ni znali prije toga i ja sam se njemu javila, s obzirom da mi urednik rekao da on ide. Zanimalo me ima li on kakve informacije uopće kako će tamo, tad isto prilike nije imao ni on previše informacija. Onda smo saznali da taj kombi vozi na relaciji Zagreb-Kijev kontinuirano, pa sam došla nekako do broja tog čovjeka preko tih grupa na Facebooku, javili se i eto, dobili prijevoz i to je bilo zanimljiva priča do Kijeva jer smo promijenili 3 kombija i vlak i 24 sata smo putovali od Zagreba do Lavova. 24 sata, no? Točno. Daj sam pogledat točno 24 sata. Razgovarali smo malo o tom Lavovu prije, da je tamo jedna specifična atmosfera. On nije na prvoj crti, već to je ovaj neki pozadina, jel? Što ti je tamo bilo najzanimljivije ovako kao ovaj? Pa bilo je najzanimljivije to što ne možeš osjetiti da je rat tamo. Ne bi nikad niko znao da je tamo rat, da nema policijskog sata, da ne vidiš vojnike i tako te uzbune ili nešto, ali ovako ne možeš ni po ničemu znati da je rat, ljudi najnormalnije žive, dapače, ti ljudi super izgledaju, jako puno mladih ljudi, urbanih, rade kafići, restorani i čak i taj medijski centar je u jednoj pivnici na 3 kata, tako da očekivala sam da će to biti puno dramatičnije s obzirom na izvještaje koje smo mi slušali u Hrvatskoj s početka invazije i mislila sam da je i tamo sve u nekom stanju predostrožnosti, ali međutim tamo je nekakva drugačija situacija. Dobro, koliko dugo si bila u Lavovu? U Lavovu smo bili prvo 2 noći pa smo u povratku onda još 2 noći. I kako onda od Lavova do Kijeva, kako si uspjela da... Vlakom, sve vlakom. Dobro? Sve vlakom. Kao kupiš normalno kartu na... Najnormalnije online se kupuje karta, čak i za Harkiv. Online kupiš kartu, da vlak ide normalno prometuje, nema problema. A jesi morala imati neke propusnice i to da te, ima neka kontrola, osim ove koja traže karte? Pa mi smo imali novinarske iskaznice bez kojih sigurno ne bi se mogli tako kretati, pogotovo u tim nekim područjima kao što je Harkiv. Tamo nam se dogodilo u 5 minuta da nas 2 puta zaustavi policija i da pregledavaju iskaznice, sve. Čak ovaj jedan mladi policajac nikad nije vidio te novinarske iskaznice, pa je tu isto bio problem, morali smo čekati. Tako da bez novinarskih iskaznica ne bi mogli baš reći. I sad, u vrijeme dok si ti bila u Kijevu, mi govorimo o travnju
ove godine, još uvijek su Rusi bili oko Kijeva, ako se ne varam, jel? Još uvijek nije došlo do tog povlačenja, ili je oko Kijeva. Oko Harkova su bili sigurno, ali sad ovo... Bila je nezgodnija situacija nego danas, to hoću reći, što se tiče Kijeva i Harkova. Da, nije čak bila ni toliko nezgodna, jer mi smo baš gledali, dok smo bili tamo, s obzirom da nam je Kijev bio baza iz koje smo putovali, tamo smo imali apartman, u tih 2 tjedna osjetno vidiš kako se ljudi vraćaju. Dobro. I to sam napisala u tekstu za Jutarnji, da vidiš već lagani šušur u toj glavnoj ulici. Dobro. Prije nego što ćemo otići za Hrvatsku. Tako da, kad smo baš došli u Kijev, sjedili smo u kafiću ispred našeg apartmana sa jednim čovjekom koji je prije invazije imao turističku agenciju, tako nešto, sad je to volonterski centar. I sad on ima neku aplikaciju i sad pokaže i kaže, aha, evo, sad raketa ide upravo na nas i smije se. Znači, oni su toliko već svi navikli da kao opasno je zračna uzbuna kad je, trebali bi svi početi bježati u skloništa, međutim, nitko ne bježe, ni stariji ljudi jednostavno ogooglali su već na sve to. Jer zapravo Kijev je ogroman grad, to je grad koji ima stanovnika kao Hrvatska. Ono što je pogođeno dosta bilo, to je bilo na izlazu iz Kijeva, to smo vidjeli, uništenja, a u samom Kijevu nije toliko puno toga uništeno. U centru nije ništa osim televizijskog tornja. Te fotografije su mogle prije vidjeti, kad smo mi došli, bila je zabrana fotografiranja. Ne znam zašto, to je njima isto čudno. Na čudan način oni to biraju šta je sad strateško područje, šta nije. Ali eto, to je bio slučaj kad smo bili. Ma da, vjerojatno to neobično, taj njihov doživljaj je vjerojatno nešto pomaknut. Mislim, vjerojatno zbog toga što nije, jer mislim, nije ni to rat godinama u Kijevu, samo sad je nedavno bilo 100 dana rata, jel? A da su oni se već oguglali, to je zanimljivo, je on nešto tu drugčije? Sad prvo 2 stvari su, kad spominjaš rat, oni se osjećaju da je rat puno više godina nego što je sad. Oni kažu vama je sad rat, dobro, a nama je rat godinama. To prvo. Drugo, oni se čudom čude zašto bi nekoga iz Hrvatske bilo strah da mi idemo u Kijev. Jer njih nije strah, oni su svjesni veličine grada i ne znam je li to neka luda hrabrost, da li to ne znam, ali oni svi misle da oni imaju zračnu obranu jaku, da je to velik grad, da nema, mislim. Da. Tako da, oni su se stvarno čudili zašto bi se mi bili u strahu boraviti u Kijevu. A iskreno nije nas tamo bilo strah. Nije bilo razloga. Mislim, kad vidiš baku od 80 godina kako hoda, da ju nije strah, onda ne može ni tebe baš biti strah. Da, pa naravno. Išla si i bila si u Buči, na primjer. To sam negdje vidio, kad sam ih kod tebe nešto, čitao sam i Hrvoja isto i osim tih zločina, ali da nešto drugčije izgleda što se tiče tih razaranja oko Kijeva nego što mi možda odavde doživljavamo. Ne znam, je li ti? Da, mislim, vrlo je logično da sad granata pogodi neku kuću, da će fotoreporteri doći fotografirati tu kuću i da će onda ta slika obići svijet. Ali onda ti nemaš zapravo dojam šta je s ostatkom Buča. Ja sam očekivala će biti puno gore. Ona je na ulazu i u Buču, ta ulica između Irpinja i Buče je cijela granatirana, uništena potpuno. Ulaz u Buču je, ali Buča kao Buča cijela, meni je Irpinj bio puno gori. Mislim, imali su polemike isto šta je gore, meni je stvarno Irpinj bio 10 puta gori. Buču sam najmanje doživjela strašno. Ali tamo kad smo mi došli u Buču oni su iskopavali tu masovnu grobnicu, tako da to je bilo nešto čim se susretneš. A to je isto zanimljivo, kad smo došli, jedan novinar je bio, on se javljao u live-u, strani novinar, i sad je mene zanimalo poslije sad šta je on sad rekao u live-u, jer mi kad smo došli bio je neki narativ da to je grobnica u kojoj su Rusi napravili. Onda ti saznaš, provodeći tamo vrijeme, da nisu Rusi pobacali sve te ljude u grobnicu, nego da su to ljudi, Ukrajinci, ljude pokupili sa ceste, mrtve ljude i stavili u tu grobnicu. Tako da, ja se nisam htjela zavlačiti baš u te... Da, dobro, nisu jasne, da, ne možeš, nisi ti išla to istraživati, pa mislim da bi te stvari, ja mislim, nije to ni tvoje... Komentirali smo, da bi moralo
ostati bar mjesec dana u Buči, razgovarati s ljudima da bi ti mogao rekonstruirati to što se baš događalo. Ja jesam razgovarala s jednim čovjekom dosta dugo, koji je cijelu Buču ostao zapravo, cijelu okupaciju, ali ni on sam nije htio o nekim stvarima govoriti. Tako da... Naravno, kao uvijek u tim situacijama, da, to je tako. Primjerice, meni je bila najgora Borođanka, a ona u našim medijima, ne znam koliko je vani baš, nije toliko odjeknula. A ja sam baš bila zanimljiva priča u Harkiv kad smo došli, ja sam iz tog metroa gdje su ljudi otišla pušit vani. Sad ja ne znam da sam nešto opsovala, ne znam šta. I da jednom me pita kolega od uzgora kao, dakle si? I ispadne da to dečko, zove se Arman, ima 32 godine, on je iz Sarajeva. Za vrijeme rata su njegovi 92. čini mi se otišli u Ameriku i sad stojimo vani, tako pričamo i on kaže kolegi iz Kijeva da je jedino Vukovar nekad izgledao gore od Borođanke danas. I ti kaže ja sam iz... A i ti kaže, zato je rekao da povukao je tu paralelu. S tim da naravno da onaj cijeli dio Rusije, Mariupolj i sve to izgleda sigurno puno gore od Borođanke i oni se identificiraju dosta sad i sa Vukovarom i sa Sarajevom. Nevjerojatno koliko su ljudi upoznati sa tom poviješću. Čak ni ja neke stvari ne znam koliko oni valjda sad im je to... Vruće, da, i to je sad... Pa da, da, osjećaju da ima tu dosta sličnosti između rata koji je bio na našim prostorima i ovoga sad i, kažem, dosta solidariziraju i s nama i poistovjećuju se zapravo. Dobro. Sad samo malo prelećemo to gdje si bila i onda si išla u Harkiv, nakon to si već spomenula. Tamo si bila, ako se ne varam, i vrlo blizu crte, koliko si bila, 2 kilometra od Rusa, tako nešto, to sam pročitao. To sad ovako kad čovjek, kako se to čini tamo, da, ovako kad čita, to je nevjerojatno, kao bilo je 2 kilometra od... Jel takav osjećaj i kad si... Pa znaš da nije. Prvo, kad smo došli, otkazali su nam hotel jer je bio granatiran. I sad traže drugi, bili smo jedini gosti u hotelu i moram priznati, mene je tad bilo jako strah. Baš sam onako počela sam hiperventilirati, onda sam skužila, ok, ovo nema smisla, sad ćeš se smiriti, hoćeš ostati u hotelu, ne možeš tako. I onda kad sam posložila nekako samo sa sobom, kad sam se smirila i kad sam... A stvarno sam osjetila da mi neće ništa biti. To sad zvuči potpuno ludo, ali ja sam stvarno to osjetila. Šta sam osjetila? Dobro. Ja ne znam, ali baš sam bila uvjerena, ok, sad će sve biti u redu. I onda sam bila potpuno mirna i nije mi to bilo onda kasnije. Znaš, na zadatku si, sad si ti tamo, nema... Nekako ne razmišljaš toliko o tome, ajme sad sam tu na 2 kilometra, nego razmišljaš, aha, imamo vremena 10 minuta fotografirati, imamo sad, jer je tako bilo, zato što Sergej, dečko koji nas je vozio, on je volonter pri vojsci, on nije ni vojnik, tako da ja razumijem njegovu predostrožnost i da ga je možda bilo i strah i sve, čak on nije ni htio ići toliko daleko, ali mi smo inzistirali da bi mi još dalje, onda je došao do tamo, bilo su zapravo i barikade na cesti da smo htjeli više, nismo mogli dalje, to je bilo to. I rekao nam imate 5 minuta, idete sad van i mislim da smo 5-10 minuta ostali fotografirati to. I onda smo se vratili jedno 3-4 kilometra zapravo od ruskih položaja u Saltovku. To je tad kad smo mi bili, bila je jedna od najopasnijih četvrti, možda čak i najopasnija. I zapravo smo tamo tražili ljude jer je ostalo nešto ljudi tamo, otprilike 10% i uglavnom su to ili stariji ljudi koji nemaju kako otići. Moja intencija je bila, naravno ti ne znaš što ćeš dobiti, ne mogu ja slagati u tekstu, ali ja sam očekivala i ono što sam očekivala, to je tako je bilo, a očekivala sam da je svaki rat isti, svaki rat jednako grozan. Svaka napadnuta država jednako pati. Svi ti ljudi jednako pate, nema razlike sad neko, ne znam, gdje ili u Hrvatskoj ili tamo, to je jednaka patnja i ti ljudi su jednaki u toj situaciji. Ono što je mene iznenadilo, jer ja sam osoba koja sam osjetila ratne posljedice, a ne rat direktno. Iznenadilo me koliko, ljudi me pitaju kako tebi tamo bilo. Ja kažem bolje nego u Hrvatskoj. Zašto? Zato što u ratu postoji jedna stvar, a to je da
su ljudi dobri jedni prema drugima, ovi koji jesu. I sve ovo oko čega se mi inače brinemo, ove gluposti, nešto što nas živcira, s čime okupiramo glavu, sve to postaje nebitno. Neko bi ti dao majicu sa sebe i ti njemu i to bi ti bilo najljepše na svijetu. I meni je to pasalo, živjeti tako jednostavno i živjeti otvorenog srca, bez da Iskrenije. Iskrenije, da, ljudski. Mislim da je zapravo to normalno, da tako trebamo živjeti, a ljudski rod živi tako samo u ovakvim situacijama kao što je rat. Evo, to je osobno na mene najviše ostavilo, jer ja moram priznati da mene nisu baš ove zgrade uništene i to, mene to nije previše dotaknulo, jer ja sam u Vukovar prvi put nakon 91. godine došla poslije mirne reintegracije, to ako se ne varam bilo 98. Znači sam imala 7 godina. Kad ti sa 7 godina vidiš Vukovar i dolaziš onda svake godine, ne postoji ništa što ti možeš vidjeti na svijetu da će tebe šokirati sad. Ajme, kako je razrušeno. Ti znaš da će se to sagraditi, kao što je Vukovar sagradio i danas je prekrasan grad. Ali ljudi, ljudske sudbine, to se ne može izgraditi preko noći. Možda nikad. To su uništeni životi i uništena djetinjstva i pitao si me ko mi je ostao u glavi. Ostala mi jedna baka, Jelena se zove, u Harkivu, koja spava na klupici koja je ovako ove širine, jer ne može leći na madrac na podu, jer se ne bi mogla ustati. I ona je 70. rođendan dočekala prvi dan invazije. I ona izrađuje sad te neke cvjetiće od nekih perlica i ona je to meni poklonila. I mene, to ti ostane, ona nema ništa. Ona apsolutno nema ništa, a meni daje taj cvijet. I zahvalna je što si došao. Mislim, ti ljudi znaju da ja nisam BBC. Oni znaju da sam influencer, da ja nemam ne znam koji dome, da to neće možda pročitati ne znam koliko ljudi, ali oni su ti jako zahvalni što si došao u njihovu zemlju kad je rat, kad njima važno, jer njima je važno, to možda nekom se čini smiješno, ali njima je važno da jedna osoba pročita. To je sva takva situacija. Ako ćeš ti prenijeti istinu, ja sam pisala istinu, nisam napisala ništa za što nemam dokaza, onda njima je to bitno. Da, imaš osjećaj, nije to mislim neki umišljeni osjećaj, vrlo utemeljen, ali imaš osjećaj da radiš nešto važno, nešto što ima smisla. Pa da, mislim, ja sam, moram priznati, nisam dugo godina osjećala da nešto što radim ima smisla. Ali tamo jesam, zato što sam radila to sa punim srcem. To sam ja, nema fige u džepu. A ti ljude ne možeš prevariti, možeš možda, ali ja nisam taj tip. I onda si pisala za Lupiga, jel? Kako zove? Lupiga, mislim, to čitam od uvijek, to postoji već 100 godina, još dok si ti dugo, mislim. I u Jutarnjem ti je izašao tekst, jel si još negdje javno nešto o tome ili pisala ili govorila? Pa ne, osim na Facebooku. Zvao me moj mentor, on je novinar, dopredsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Branko Mijić. On me zvao da njegovim studentima održim neko predavanje, zvali su me iz Rotary kluba u Rijeci. Bilo su još neke stvari koje su me zvali, ali moram priznati da mi je malo toga bilo previše, jer ja imam osjećaj da se ja najbolje izražavam kad pišem i ono što sam napisala to sam imala za reći, ovo sve ostalo mi je nekako... Ne volim toliko pričati o sebi, ne. Dobro, da. Ti si me zvao prije, to mi je bilo jako drago zato što mi je velika čast doći u Vukovar. I onda sam to nekako kroz drugačiju prizmu gledala, ali... Moram priznati da sam tek sad shvatila da ne volim pričati previše. Sad u ovome? Pa ne sad u ovome. U ovom razgovoru sve, znači ti postalo jasno. Više me paše pisanje, onda to je to. Jesi planirala dalje nešto na osnovi toga pisati ili pitam ovako? Pa zapravo je sad u planu ti rotarijanci, oni kako inače imaju te humanitarne akcije, oni su izrazili želju da bi oni nešto pomogli. A ja sam već imala u glavi ideju u toj Borođanki kad sam došla, intervjuirala sam, odnosno razgovarala sam s ljudima kojima su baš, koji su kupili traktor prije bombardiranja, prije okupacije Borođanke, novi traktor, dakle, koji je bio još zapakiran i meni je to bilo cijelo vrijeme u glavi. Znači, dakle, to je obitelj koja, oni nisu neki gospodarstvenici, oni imaju njivu iza kuće i žive od toga. I ostali su tamo i bez kuće, i bez stana. I ja sam cijelo vrijeme razmišljala kako da s tim ljudima kupi traktor, jer mislim, to je traktornica, to neka velika investicija. Onda sam to predložila
Rotarijancima i oni su rekli da može, pa smo sad morali vidjeti prvo ići. Morala sam poslati svog prevoditelja da ode do tih ljudi da ih pita, ipak ne možeš sad Ma dobro, da. skupljati novaca da mislim, nekome možda ne bi bilo okej. Tako da to je sad nekako u planu, pa onda planiram opet otići. Aha, planiraš opet ići. A imaš kontakte evo s tim prevoditeljem, imaš neke kontakte? Pa imam, da, sad već imam, da, imam. I sad kako ne voliš pričati o sebi, znači ti si iz Vukovara. Sad je gotovo sam. Da. Rodila si to ljeto, je li to stvarno tako da si ti kao zadnja beba ili jedna od zadnjih ili šta, prije nego što je kao bolnica postala ratna, tog ljeta? Jako dobro zvuči zadnja beba. Pa da, pitam, različite su sad ti u tim tekstovima se pojavljaju, da. Pa da, pa mislim da je to je senzacionalizam, zadnja beba, jer to nikad nigdje nije bilo rečeno, ali to jako dobro zvuči. Da. Ali ne, ja sam rođena 10.7.1991. godine, dakle bolnica i dalje mama me rodila na drugom katu Vukovarske bolnice, mene. I mislim da je nakon 2 tjedna bolnica pala u sklonište, dakle još je bilo beba koje su se rodile, tako da može se reći da sam među zadnjim bebama. Da, ma dobro, pitam. To bi bilo nekako točno. Moram priznati da sam dosta bila zapravo u Vukovaru, a ja bih opet rekla nedovoljno. Jer došla bi svaki put kad je godišnjica pada Vukovara. I toga mi je falilo u životu da živim. Da budem ovdje, da osjetim grad, a ne samo svaki put. Posljednjih ne znam koliko godina ja bih čekala da cijela kolona prođe, otišla bi negdje sjest sama, prošetat, pa onda tek kad je cijela kolona prošla, onda bi mi se svi nalazimo na groblju, uvijek znamo da ćemo se svi naći cijela obitelj kod strike i onda idemo poslije kod tetke na ručak, to se isto zna, ne treba se niko najaviti i to je lijepo, ali opet je cijelo vrijeme ne možeš ti biti baš ni super jer znaš zašto si došao. I voljela bi da sam imala tu priliku da u Vukovaru budem bezbrižno, što nikad nije bio slučaj. Odrasla si u Rijeci, jel? Da. Sad si nedavno došla u Zagreb, kad si došla u Zagreb? Prije godinu i pol. Prije godine. Ovo cijelo vrijeme si bila u Rijeci, jel? Jesam. Rijeka je, dobro mislim, naravno da je Vukovar na neki način tvoj grad, ali Rijeka je ono, tamo se formirala, tamo si odrasla, jel? Tamo si Pa da, naša ja uvijek kažem, nisam Reci to da, pričala, ali ja tako kako je osjećam tebi, da naš Vukovar nosim u očima, a Rijeku u srcu. I to mi je nekako uvijek, ne možeš se ti odvojiti. Ja sam shvatila koliko ne možeš pobjeći od gena, tek kad sam se preselila u Zagreb, jer svi su pričali more fali, meni more uopće ne fali i paše mi ravnica, paše mi zelenilo i meni je odlično u Zagrebu i dapače, dobro se sjećam, zadnjih nekoliko godina zapravo osjećam da me vuče u šumu, zelenilo, sve nešto što nije more, a zašto? Znači odrasta si u Rijeci na moru i mislim da je to jedan dio mene od kojeg ja ne mogu pobjeći bez obzira što nisam tu odrasla, da je jednostavno to u meni. Zagreb ti se sviđa, Zagreb je okej. Pa Zagreb mi se sviđa jer je velik grad, naš ima puno svega. Rijeka je dosta stagnirala zadnjih godina i nekako se više ne vidim tamo, ne znam više što bi tamo kao mlada osoba. A u Zagrebu je super što i tamo politika diktira i tamo ima klika i dalje sve, ali ako te neće tu, negdje drugdje će te. I to je dobro, u Zagrebu ćeš uvijek naći svoje ljude i neko će te podržati i neko će Da, malo je veći u odnosu pa može biti malo dalje. Da, mislim da to nije slučaj u drugim gradovima, u Zagrebu je to čisto zbog veličine grada, tako. Pišeš pjesme, jel? Da. Koliko? Pišeš ti to stalno, jel? Nije to ovako nešto, pa nekad kad ti padne na pamet, ima neki već sad kontinuitet, jel nešto objavljuješ? Sad ima. Tako mi se čini, jel? Sad ima kontinuitet, zapravo sam počela pisati poeziju kad sam bila u osnovnoj školi i poticala je to dosta učiteljica, profesorica, nastavnica, pa se tako reklo. I onda je bio jedan prekid i to je bio dosta dug prekid, ali mislim da sam negdje oko 25. opet, tako, možda malo ranije, ali zadnjih 5 godina je to neki kontinuitet, a zadnjih par bi ja rekla da to počinje ličiti na nešto, možda zadnjih 2. Da osjećam da se formirao neki možda moj stil,
da je to nešto ozbiljnije. Dobro, je li ti to važno? Koliko ti je to važno? Pa to mi je jedino važno, Ne, ako ćemo biti iskreni. Dobro. Da. Kako bi to objasnilo? Zašto ti je to važno? Mislim, to su naravno teška pitanja, ali nešto... Pa zato što meni je zapravo ovaj svijet danas jako strašan i grozan. I ljudi su grozni. Ne svi, ali ja se nekako ne mogu pomiriti s tim da mi živimo u svijetu gdje je najvažniji uspjeh. A šta je uspjeh? Niko ne postavlja pitanje šta je uspjeh. Ali ako ćemo gledati šta je danas uspjeh, ja se ne mogu složiti s tim. Ne mogu se složiti da je moć na prvom mjestu, jer ja mislim da normalan čovjek ne želi vladat. Ne mogu razumjeti da kolege koji sjede zajedno u uredu, da se zabadaju nož u leđa, da se natječu. To su sve stvari koje su vrlo zorne danas i vrlo česte. I mislim da je cijeli svijet takav, da nije to nešto specifično sad za Hrvatsku i ne snalazim se u tome. A u poeziji se snalazim. I onda kad čitam poeziju, kad pišem, onda se osjećam da ima nekog smisla i da imam ja svoju neku nišu gdje pripadam. Jer ovome što sam sad nabrala, ja nikako ne pripadam. I teško mi to pada, znači ja sam sad opet freelancer. A teško je biti freelancer, ali to je jednostavno jedini način da sačuvam zdrav razum, ako ćemo sad biti iskreni. Dobro. Da. Ja se to šalim sad kad sam u Zagrebu da ne završim na Jankomiru. Da. Znači, to je isto kao i ova Ukrajina, tako je ovo na neko područje slobode, jel, i iskrenosti zapravo, jel, koje si našla u ovom. Pa ja bih rekla da je to možda moje najveće područje slobode, zato što je trebalo meni dugo da ja mogu postati iskrena. Jer nije lako biti iskren u poeziji, nije lako biti iskren ljudima nigdje. A u poeziji ti si se potpuno ogolio i ono što ljudi smatraju slabostima, ja ne smatram. Ja mislim da su moje emocije najsnažniji dio mene i trebalo mi jako dugo da to shvatim. I kad sam shvatila to, onda mi je bilo lakše to pustiti van. Moram priznati da je poezija jedina stvar gdje ne razmišljam šta će neko reći. Iskreno. I za tekstove nekad neke razmišljam i odavno dobro. Mislim, i imaš neku odgovornost prema čitateljima. To je nekako normalno. Ali i dalje me možda brine nekad mišljenje okoline, što ne bi trebalo. Ali sa poezijom nije tako. Stvarno me briga što će ko reći. A to je možda baš zato što sam tamo stvarno potpuno ja. U ovim drugim sferama možda i dalje nisam, mislim sam još dosta balava. Pa doće valjda i to. Dobro. A ono čime zarađuješ za život, to je novinarstvo, jel? Da. I kako ti to, što tu, kako vidiš sebe kao novinarku? Što te najviše tu zanima? Rekla si ti nisi politički novinar. Pa ne, mislim, mene su... Ne govorim sad o Ukrajini, govorimo sad o bilo čemu, ti pišeš o drugim stvarima. Znaš, ja kad sad ću ti reći da to sad zvuči onako, joj, patetika, ali ja sam počela to raditi radi ljudi. Ja sam bila najsretnija kad radim anketu. Zašto? Jer sam ja među ljudima, njih čujem njihov glas, šta njih muči. I ja sam imala sreću da su me učili neki novinari koji su ne samo dobri novinari, nego i dobri ljudi. I ja smatram da su te dvije stvari neodvojive, iako nažalost vidimo da nisu, jer ljudi nisu bedasti. Ljudi kad gledaju vijesti ili čitaju, ljudima je sve jasno, ne moram ja sad to govoriti. Osjete ko ima dobre namjere, ko nema i sad da ne idemo previše u to, ali ja sam spojila to, ljude i pisanje, jer ja sam radila i na radiju i nešto kratko i na televiziji, sve, ali ja zaista vjerujem da nisam ja tu važna, nego si važan ti. Ako ja trebam prenijeti tvoj glas. Mene je to uvijek zanimalo i nekako sam ostala u tim okvirima da i pišem o tim temama i uz kulturu koju sam radila nekako. Nisam zadirala, ja sam dosta svjesna sebe gdje sam kratka, znaš. I mislim da je to u redu, pogotovo kad si novinar. Da se ne zavlačiš tamo gdje si kratak i gdje... A dobro, bezbroj je mogući područje. Pa tako, zato volim novinarstvo, zato što ti... Novinarstvo je pluralističko zanimanje, ti stvarno možeš pisati o čemu god hoćeš. Tako da, ja ne smatram da sam nešto naročito pametna, ni da ne znam kako dobro pišem, ali smatram da to radim pošteno i mislim
dok god radim to pošteno, da je to okej.